ҳамҷиёрони азиз, салому алайкум. имрӯз мо натиҷаи пайванди баҳории худро нишон медиҳем ба шумо. баъд аз он ки пайвандои мо нагирифт, як қисмаш ҳамин баҳор мо дубора пайванд кардем. ина марҳама натиҷаашро бинед. ҳамааш гирифтааст. чашмак пайвандам гирифтааст. хуб, пайванди беҳтар карда шуда, улучшенная капулировка меган, инашам гирифтааст. ана ва ҳамин пайвандора, ҳамин тагоша ҳамаша тоза кардан дар кор хел. ин пайвандои мо тира моҳи августи соли 2025 карда будем. мутаассифона як 60% гирифта буд, 40% қоқ шуда буд. дар назари мо қоқ шуда буд, лекин бо тагша тоза карда ба як хулоса омадем ки бо дубора савз шудистан. оҷа падари мо чӣ кор кардеста? як пешон равем кани. Падарҷон, чорзону заден? Бачам. Тоза кардесен? Тоза кунем бачам, охи ин гелосако калон шуда истодан, тагш пури наркин зада шуда, ин қуввата наркин мегира, гелосако тезтар калон кунем. ин тирамо ба фурӯш бурорем бачам. Хоб, баъд моне охи бачо мекунан. Кадом бачо бачам? Коригаро? Дута коригар дори баҳор нимрӯз шудай алакай. Кай мекунӣ? Коригар надорӣ ку? Коригар ёфт намешава ку? Як коригар ози 250-300 сомон мегӯяд. Агар ман хӯрокполиш қати 300 сомон ғалта ман биёрам 5 кас, агар якуним 1000, 10 рӯз кор кунам 15-20 ҳазор, ин болои 500 гелоси мода 40 сомонӣ хуш мешава. Ба ман да харидор чӣ хел фурӯшам, худам кор накунам, ин арзон нашавад. Агар коригар нест, сабаби асосии моли Тоҷикистон қимат буданаш ин қимат будани коригар аст. Коригар дар меравед дамон марди корбозор, якум ки ай дастшон бало намебиёд, кор намебиёд, дуюм мебиён ҳамаша мешиканану бо 400 сум те меган. Бачаҳои қишлоқ ҳамаш дар кӯча мешинанд 6-8 чақчақадаи сар то бегӯя 150 сумда кор намебиёнд. барои авай худамон мекунем ки охи қимат нағалта. бачам дига чӣ кор кунем? Ман дастон пури хор задаи ҳамаша перчатки пӯшидем, дастпӯшак пӯшидем, тоза кардан дар кор ки ин қиматаш арзон шава. навоша ҳам харидор мебиёд, харидор фикри пули кисаи худашро мекунад. чӣ хеле ки манам то ҳам фикри пули кисаи худамон мекунем, харидорам фикр намекунад пушти ин чӣ қадар пул расход шудагиаст. албатта ҳамин да аллакай 20 сомони расход шуд ҳар як ташта, лекин хай чилош кардан дар кор. барое ки ин арзон шавад, ниҳо бояд дар майдони кушоди калон кардан дар кор, бо истифода аз техника кардан дар кор ки арзон ғалтад. ҳама инро бо ниҳопарварӣ бо техника намешавад. бисёр ман ин коре ки ман карда истодам кори дастӣ аст, кори техника нест. кори техника ҷуфт кардан аст, ҷӯя кашидан аст. ва мумкин агар нақз кунед, аз рӯи қоида кунед, бо мубанаш прополка меган ку, мубанаша бо нарм кардан аст. дигар ҳамаш дастӣ аст. барои ҳамин имсол ман як одам пурсидаги буд ки чанд пул? Ман гуфтам гелоси аз хориҷӣ меовардагимон 35 сомону, ини худамон 45-50 сом. ҳайрон шуд, гуфт чӣ хел гелос дар худмон парвариш мешавад, ниҳоло 45 аз хориҷи кишвар 40 сом. аз мо қимат меафтад. охи дар ҳақиқат қимат меафтад. пул хати кор назар ба Эрону ба Узбекистон, кор дар Тоҷикистон рӯзи кори қиматтар аст. бовар кунед, ман алоҳида эълон мекунем, мана рӯзи якшанбе мо эълон мекунем 10 кас 120 сомонӣ биёяд хӯроки гармқатӣ. мо ози алоҳида бо эълон мекунем ки ҳамин боғи мода рӯзи якшанбе кор бисёр аст, биёяд 10 кас. кане мебинем 120 сомонӣ рӯзи кор, ин пули кам нест. 100 сомонӣ аллакай 20 та нон пулашад. 20 та нон як ҳафта оилаи 3-4 рӯза як ҳафта нон мехӯрад. лекин афсӯс намебиёям, кор қимат шудааст. маҳсулотам баъд тавлид мешавад, қимат тавлид мешавад. баъд беҳтараш аз хориҷи кишвар биёреду фурӯшед арзонтар. имсол моли мо аз хориҷи кишвар овардем 40 сомонӣ, дар саховат моли худамон, истеҳсоли худамон 65 сомонӣ буд. ман оварда 40 сомонӣ фурӯхтам, дар саховат 65 сомонӣ. ҳолон ки саховат буд, кафолатам наметиҳад. амирӯз бозор буд, фурӯхт рафт. мо боғ дорем, телефон дорем, хона дорем, кафолат метиҳем арзон нисбат ба бозора. ана бачам барои авай мо худамон кор мекунем. дига чӣ кор кунем? миёна хам мекунем, ба зону мезанем, мана накалени мепӯшем, водод мегем, миён мегем, лекин кор мекунем. агар бачам кор накунам мемурам, аз иқам мемурам.
بیکار نمیتونم من باید کار کنم من خم شده باشم یک 500 بار خم شده راست شدم این خودش یک فیزیکالتور است یک سپورت است انا بچم همه زندگی همه خدمت به خلق همه پول کار کنیم این باور کنید با تکرار شود یا خیلیش نان خوردن ندارد در آب نان تر کردن ممکن در خانه زناشون کار کردن میبرن خودشون نمیبرن یک قسم یک 10% بچه‌ای که در قشلاق من میبرم سحر میگذارم 6 آدم یا 10 آدم چقچق دارد دیگه برگشته میرن با همون 6 10 آدم باشته در کوچه چقچق دارن نمیبینن کار نمیکنن خودشون کوچه کار نمیکنن انا بچم برای خودمون کار میکنیم برای بچم میونه مستحکم بندو کار کنیم باید کارمون میدان کلان گذارونیم تکنیک بسیار استفاده بریم بسیار استفاده تولید کنیم و مقصد یگانه من آورده من است که تاجیکستان گروه انگور و بوق چنان نهال را بسیار کند که از همه نهال بسیار فروش شود از همه ارزان فروش شود نهال رو ما از همه ارزان کنیم 40 سوم بود من میخوام آرزو دارم 20 سوم کنم نهال رو لیکن برای این نهال رو 20 سوم کردن ما باید صرفی مصرف رو در صرف پول رو در تولید نهال کم کنیم و نهال رو استفاده رو بسیار کنیم نهال خانه کنیم ولی من رفتم پیش رئیس نوای قبادیان بسیار انسانی خوب هستن گفتم که همین زمین ما رو سمتش رو دیگر کنید نهال پروری کنید ولی گفتم فکر میکنید دیدیم که قانون اجازت میکنیم فکر میکنم قانون اجازت نداده است ما باغ نمیکنیم ما نهال خانه میکنیم چون که سفارش جناب والی بود من نهال خانه کنم زمین نیست زمین دارم و زمین سمتش کشاورزی است اگر اجازت کردم سمتش رو دیگر کنم من نهال پروری کلان میکنم 10 15 هکتار در ارزوی هم هست که کنم انا پسری من خیلی مهنت کردن در کار برای سالی 4 تنگش دارم خیلی چوزون میزنیم خیلی بازون کار میکنی بچم تو اینکه 2 تنگه کار کنی در پناه خدا باشه خدا نگهبان شما باشه 100 سال شاید پدر جان 100 سال شاید همش خوب بودم همش خوب بودم مثل قاق شدگی بودم توزه کردم تگوشم بعد از بارونو با اینا دوباره بک شده شدم این پیمان شما یک 2 هفته پیش زدیم این شما انشالله تازه گرفتگی برادر عزیز همین گونه یا اعلان هم کنیم بچه درخت استحصال میشم بچه